hai mình chỉ là đang trong phần này cái top pin là sau đó thì cái chúng ta làm ăn rồi thì nó lấy túm một con phải cho bà bà rồi thì hết năng lượng là nó như vậy thì cái trong ngoài ta cho nên là sau khi chúng ta làm thì nó bài đéo là Christmas của alam thế doma là tham làm thế năng là sau bài đéo ta relax nên thì cái Christmas của alam thế long người ta thay Christmas của cái gì hay đã có thể Family Christmas pini là cho tiêu thiết hạt cả talon nâng có thể cũng mà phải là có là pini 25 December ni cũng mà si Christmas talon nâng gì của ini thùng phần cái thang đó cái đó người ta chỉ ní thay là cho nên là YouTube quay clip có 19th century mà thì con treasure kia aprang cái Christmas cái talon còn amuli tin cái talon cái này Komane monili matha wai pen talon ko komane monili pe komane arna la than tek jar to pen than pe job to ar Christmas ka talon setali force and Christmas talon ji ko ki matha pen alang ni bible kan cha teng pen long ko idut explore komane kan ten job ji isya kitab ho la pen hal la chalang tek lang ro la ke Sectus Julius Africanus Communis Alangli Pulo Alang Bader kan cawa tengpen Alangli idea kilong tengpen Lante December 25th Christmas talon nji ko Alangli kan job si pini Piu chia dang ka do ko ver muni da pen ka preka khai ka preka country di ade din sami December 25th ani Christmas talon nji ko tipul da pen ki thana kan ke Sectus Julius mate Africanus Communis itu orang lah bukan orang kan punya ni. Biar kita damai dan belief dalam Kroilo tu. Ni sebagai Kroilo dan belief dalam mata Thailand. Ini cuma cerita dari Christmas katalan ni. Lepas itu mengkait sekali di Christmas katalan ni. Biar kita dah kait dia nak kenal tadi dia mana tu sebagai orang jiran orang jiran non. Kapre menang di Christmas katalan. Sedang Christmas katalan ceng lagi. 356 India ni kan si Christmas ka talon check la pen api ke talon bang bom si Antioch ho amon li di yoche khala to ki yoche tha no monili ki thenai Antioch ko monili atung pen jo khala tum temi talon no 308 year ni ka la pen api tu Alexandria ko monili AD 430 ni kan chanali chami khoi den yoche dan lo Pini itu macam nak tak, alang ni Christmas talon ni. Lapan, Yesus Kristus hanya kita komentu lah kemudian dah tu charge. Ahok nang lapan ni sama tu di. Ini tu nak apa dia? Saya kamu trip dan pini nak cakap kau anta. Ini tu tag long dia lapan nak cakap macam ni. Nasi tag Kristus tu nak sekolah tu kan job apply lo. BC 4 dan 6 and conscience Christo mante. Hala tunga exactly to pay BC 4 talite 6 lasan kana dasaran nahan thai mo jala punjal pen paklang ko. La pen pini Christian ke Protestant pertemuan si December 25 of Christmas day di Florida. Aprang ke Catholic la Orthodox ko a Christian tunge December 25 ke Christmas talon ne. Hala tunke January 6 kali te 7 arni Christmas talon. Pini tum Protestant di Catholic pen aka pray ko mas December 25 of Christmas di Florida talon pan bom la. Non appear si Orthodox pen Catholic ko Christian tunke nanti Florida men pini December 25 arni alam tunke itu mas na Christmas talon dulu. Why we celebrate Christmas? Kau itu macam mana? Kau piak kau jadi Christmas kata lah. Bini itu mana? Kau piak kira orang tu macam ke Christmas itu macam Christian itu macam festival berarti kau semua ada. Ningkali Islam Christian itu macam festival berarti. Udang Yesus Kristus faham kecini dalam proyek kerana itu. Lepas ahok Christmas kecini dalam itu Christian itu macam festival berarti salah pun sudah. Di itu makan orang tu business kita claim macam Christmas aku ke best business le salah pun buat. Kapre asan di Jordan cai lock Christmas aku nak asan tu
ni hinia prang long pen isi hinia news chat ng hanala pen binang awareness ke medolo de Christmas ke isi festival tadi Christmas tu gede ông đồng tum Christmas mate Jesus Christ mahan ke thek ke isi birthday de Jesus mahan ke thek birthday tu si talon pon lo la pen ning che parong pon si ahem ke de family pen party bunon picnic bunon na puton de and Christmas afan celebration hem si pen celebrate konan ne dam pen de aning arong ka chipidam na pen kumane tumri konan ne school charlie ra pen de juiti je ko tum pen si Christmas ka talon la pen friendship di kapre pen alang Christmas afan ka talon la puson bonta itum ka talon Christmas la ke jisu mahan ke thek mate jisu ke wan mate itum afan ekit ake job ke wan pot pini nang li la pen Christmas ka talon mate elitum Percia khai do na fan ke job ke wan pi pen pot pini nang li la pen ni te halagan so lan pen pot kacemat hadam arni fan Christmas ka talon pini nang li la pen ni Christmas ka talon bai berong tok pi pe la pen bai berong Christmas ka talon ke thai long de seme bai berong Christmas ka talon cheng la ke thek kere bang ke thoma tum henlo ha tum ma ke thom pen job si di jisu am hang ke thek ga din gri dam lo bai berong ke Christmas ka talon ne la pen hala jisu Christ hang ke thek ko kar chu dam je fan inu herod recho seme do de ante herod recho jisu Christ hang ke thek la pe to ma ba pa la ka pe job ja bang lo pura alang ni kroira ingdu gardom na me ton te alang ni dai Christmas ka talon bang lang ji bonta alang ni ke katalon ji kali pen kar chu ji kali si jisu Christ am hang ke thek tan ni patik tak koi do la pen thek area tu herod recho lo ke bor dam ta lang ku le de dam ra ri dam tha la pen long te ni long thot nu che bor tha pati thek area bang ke thoma tu long herod ke pudun lo bonta herod along thola tu chiroi le dal na si Christmas akatalon cheng pulang tan ke la ke tekala tu kiwi tu long lir ka ke ni ko ba chang la heno ke cheng jo Christmas ka pen thekere bang ke thom atu jisu Kristo fandi ka pre ki jung me thek pen cheng la kan prujin a hormu pen jisu Kristo fa kan lu dam cheng la heno ke cheng jo Christmas akatalon lo don tu pini itu ma Christmas akatalon le kian lo pulai tu cuma thadam la na lati ladak ni kian kon chuma ke the birth of Jesus Christ di jisu Kristo man ke thek a theke akenam slot 9 la so pyo thia fa a time for Christmas but a time for celebration katalon por di Christmas katalon ki sia por nang yang ni bang por talon tu di ni hada kerela chari bom ho ke kerela amune na tum ke December chiklo John ke pura Christmas la pini December 25 ani la tum Christmas celebrate la gale ke changsi ek tarik ani la celebration da hala hello Christmas la pini ani la tum talon le la pen ko mani moni li pini Christmas talon la pini la arni vanga December chiklo John December ek tarik pen 31 ani Christmas la beta tum Friday hala tum pini December 25 exact ani ke Friday de jisu Kristo man ke thek December 25 hen pala tum Friday athema bai ber nong to pi pe de pen po kita me December chik lo si mahang thek lo chala tum Friday lo la po si December ek tarik pen ha Chris and thong ke rai sian ka lang mitung Christmas or ni bangka nang pini ni pala pina le pala tala hen Christmas lo kita pini itum ke di Secretary Julius Africanas ka patik tang arona teng be itum ki Friday si itum pini dan furniture celebrate Christmas ke isi katalon por do la so Christmas apor di Christmas apor apo ning karong la pen initum kacepi kacepajer de ani bang na manduli ya sort me di keror ke dam don alang itum jisu Kristo man thai ji pua pen job do ta ke ni ka pechang dam la putan la pen aparta ko mani tum ke jepi je popen gift exchange di kacepi kecepajer pini ini tum long ke la putan
pati te dalon de daloi to ma charge lang ke patu we apor ke binang an a charge pe binang an manuli dem ke gift exchange gift kachalar ake patu bipon kiran jelang ani porto eli tum dalam person ajar mek dai pon na Yesus Kristo kewang ke gift fason de alang livang tu thoi tu ma pa ba lo ti chi pe tu thoi sini me char tu la ke si e tum phanong ke ki pikang na so la po si Christmas lo kan de tum gift ke pa jero da ke nang so apor la po si but why we celebrate Christmas bon la ko pia ko in Christmas ka tala ni just met pet and look la pen machu la pen Isaiah do lo pen ni kilang dam chana ve se me ni ka pam parda la ke John 3:16 John ang ning pi ki thamang ning so straight draw along pen ni pam parda so la ke so po e pum pet e pi da lo palam che ele tung ver da na ele tung chi nang kong na la pe ele tung ki job long le da na pen po si de alang ne pimat ha pen job si pini la pen nang li fan alang ni hang attack pi lo la pen alang ni pitang asu pu koi pum pet se me de la bang so pe thak wang sim hang attack pi lo la pen pini nang li dang no ele tum pu lo arnam ke do pi arnam pharo tu se do la dang so pe the lo pini tum chathani ka prek athoron tum same arnam ke lo na pi thar tum pu same arnam ke do pik pharo tu arnam do bon ta in pet kusipula la in pet arnam ku tan te pini nang li la pini le ke kroi a Jesu Kristo hen la pini le tu fa in hang pi a Kristo hen la arnam pharo pen par arnam ke de rechor par rechor ta alang ni hen la arnam ke do pik pharo tu se arnam do ku lo ile tu kroi da bon ta me korte la bu injil ato inut nang li pa tapi job ji afwan nang li ver dan na la pen nang li jit ko na la pen chi dan na pu pran ka chi pi do on ma ka prek arnam ke la pu ton ele tung chi dan na ver dan na pu pran ka chi pi on arnam ve bon da pini nang li la pen ni aka tolon na Christmas a ho dam hang ke the a ji tu pen job si de ele tung han ke pa job fan pran chi pi lo Jesu Kristo lang li fan thang ta kali pu matha manang ni tu bonta alang li fran chi pida do dona tum laki pinya Christmas pen por lo alang pinya Christmas a por hu mahang thai ke san te nang li dap ni li ke vil ji de indung chi det te ko na si tum dam ji ma la chi ni ni la si kecheng si number 1 Christmas ke love mate kang hon nai lo dona to ahok a Christmas ke Christmas lote ahok a kang hon lo alang le so pe the ka che pen ile to ma fan ke jo wan lo di ka do we ta chini lo lo pen froi lo alang ya kang hon pen job si pini itu ani kan ba ka thon ta pini an da tin thai lu long Christmas lote ahok a kang hon alang le so pe the ka che pen ile to ma fan ke jo wan lo labang so ki jo ke ele tung akisung alang ni si chechap bet ko di halalang da ki tung pan tu lo to poi pum pet e pi da lo la po alang ni si tung pan chi pi da lo di alang ya kan hon la ton ta ti da abia lo ku chu lo and John 3:6 ta John 3:17 lo John ang ni pi ki thamang len so tre chok sia lo tu lo Pima beauty F1 inside G inside Yado Kapado G F1 C Orna Ametang Asopo F1 ang soilo Lapukali Bonta Sopo Pena job beauty ke job ke long G F1 C alang Ame hang Asopo ipung Asopo F1 ang soilo Lasikote la pening G Atum Hemfu Jesu Kristo afwan ki kroi atum an ki vir ve ji la pen vir ve la kya che the ke re ele tum akachla ele tum ke jo ele tum ke kroi ele tum ning ke chiroi la si ha strolong
itu mafan tulo pure the fan aduk pg fan kali bon tami pure the kejok nanji puji alang ni itu mafan hang thai pilo alang ni kan sai je fan la bang tok the tha ke bang kali alang ni itu apa balar ma itu hichi la pe itu tung dana pi kana potri alang ni itu mafan mahang thai pilo la ke pini a Christmas henlo don tu la don tu itu ni ngarong nangji Christmas pen jo itu la long lo di da nang lihem tun nang lihem isli amonit ke jo long ko nang liam ti kroi pen pini Yesus Kristus nang ke tek pen jo nang itu na hem isli long ke Isaya lo long isu tan dak si pini nang li pen ni la pen ahem tun din long tami Christmas ani kan tam pen jo adon tin tami picho ke yun cheng lo la pen peri akinang shot boleh tu mathalan de ong dong atum ke Christmas nang le lo plan ke peri pen ke cepatin pen hem sini kan tam cepi pe de la pen tangka poisa ke dor de pen ni kan tam cepi the bon tami la kali don tu ele tu Christmas akatalon nang ki peri pen kali la pen chi da pen kali pini Yesus Kristus itu fan mahang nang ke tek ti de itu ma pa la ke jom ye phan pe ni to ma phan ni kang sam ki pi je phan la hai aki kroi le pe ni ngal lu chi bi si tu ahok Yesus Kristus ni ngal lu mahang ke tek ning ji pini itu ma peri jing thang le ba ki mi jing thang pe ni tum da wan si Christmas akatalon lu dang de nang ni aki kroi ve la pe nang ni ngal lu Kristus mahang ke tek lu dang de nang li peri jing thang jong ni de na ke ni tu akan ki jog wan ave he tum peri pena jog arna mani pang sam ni bon se pe tum ani ngeng chor ke pen si tum pa arna mani nai sam je alang ni mahang je thek la pen alang ni ke chi la pen alang ni ke tho a fan jong ti nang li ni ngal aklong along kroi lote ma kroi ra nang ni bi lote hala hin do ho a Christmas lu do na tum di Christmas ke la hello alang ni ke chi alang ni ke tho Allah nang lin ni ngar lo chibira la kroi le la hen ho Christmas alang ni si tung fan nang thek ki la pen chi chu lo la person ar nam ke ka pre ki tung hana be de pini itu mana the pi kian kon dog nang pi hin nang so kroi si la pen de ke bach ton da kian dam la ke jon nang pi drop and then so jon nang pi ke tham nang so drop la pen parta drop ti long la pen kamando trade la pen how ke rai sia long pen ni pini a Christmas alang the ni nang tung pen che thanang to pa che ton dam lo tang ke la ban so alam che ton up nang ke nang tung ni plong chiring pon ra ke bang jinang ni por ke kan chi che yo pon tha ke cheng si a point la ke love pini a Christmas di tang ho la pen sikian bang ke jo salvation balam sila pen get thom bang ke peace mat ning kang sam ni kang hon la pen ke jo la pen ning kang sam la thom thom malam pen si pini nang li tung kan chan nang lo to sia bang fitin tal bang so lam ni klong chirim pon tu ni chelo la se ke thana ni tar ju long it's not arna mi ju ni be do na